Ako gole ke hufang he ngai whatap ko se na whakika e tā mau ai mō meniti ko ni ke whakahoko ai por kalamanga maheni na ilo mai aki e tau whainga ngau whapot kale ko e special heart talk ai patoa pa neongo o ku iai ngahi whi vahe aki i he pehe ke ua te ngau ake patoa e hai pia ua te ngau ake patoa e hai ka koukole ke hufanga pia talamalo atu he whanua whamalmalo atu ai pia talangata te kita whai ki tō mama tā mua ke whahoko e polokalama ko ni ko uhi ngahe o ku whumau inga ke lava ke whi vahe aki ai ngahi ilo whikau aki pia mhono whakalere ho tau puleanga pia mo ngahi mea o hoko ke tokoni ke ngahi ngau e kotoa pia puleanga pia goia o ko whetuka whamalo ke tai hamai i he ofa mo tauhi te whiriwhiri manako o kune whai o tau lawe mo nu mai ai mo meniti ko ni neongo kwai ke ai halaka e tonu pe ha whakawhia ngai ngai tau pe mo afiona. O ko whamalo ka tek mo tolgo to pena mo tokoni mai te whoke special heart talk ke whai ene whatongianga maheni o whai i he poto naki ko toa pe ki he whakamahino mono whakamama ke kakai angai mea koko o amanaki ke hoko a whiri i Novema o e tauni. Pea whema o e programa koni ke ne whai a whamama lahi au pito o whatatau ke ngahi tau whawhai na whio a whie mao ke ilo i he kakai ko hai o totonu ke whiri ki whalearea. So o ko i heni e programa koni i he poto naki ko toa pe me he taimini o au ke taimi e whakangata mai ai hato e programa pe heni uhingana ane wesia ai ngahi campaigni. Pagoia o ko whamaloa ta ka tek motolu na motokoni mai ke programa koni o lava ke tau putuketa kai whai programa koni he whiawhini. Pea neongo o kukituai he nelere mai ko he taimini ko e osie tahataha i Amerikani koutui o ke ye whiawhia pe ngai whitu ta katakitaha ia. Maha ko he whitu pene e Nusila hange ko tonga pe ko e ono. O kuia e taimi lele kakai tau te whito ki tonga ke nau mata e polokalama koni i ha na aonga ke nau whaitu tuuni ki he nau whiri i Novema. Neongo ko mea tau ataina pe kakai ke nau whai ngai whiri ko ni ka o whemau e polokalama ko ni ke ne whai whamama pe ea o ke ngahi candidate e lava ke tuku ate polokalama ko ni i he ngai konga mai ki i ngai konga ki mui vaveni au pito mai i he osi ko e mau e nau lesi sita. Pa mea ia na ki taimia polokalama ko ni ka lava ke whakama opo pe ko hai o kulesi sita ke whiri na mauhanga e mautolo nominate na ia i ngahi hingoa na mau nominate ki mua pe tā koe koe ke whiri kua upe ke vai ua koe o e whanonga ko kole whamole mole mai ia he kai ke whiri ia mo mea kātau koe a sau o mau whemau ke whai lesi sita campaigni pe me iai te maulawa lewa toki piki i mau kauwha fofonga o mau loto ke mau hanga o hoko atu aho no te teu i ki nau tolu ke hanga oe whiri pe mo campaigni ma nau tolu pe ka pau te nau lava ki whalealea ke nau hu mo ngahi bisone pe mo ngahi taumua mo purpose e o atu ka te nau tolu ke nau ngau e aki pe neongo ko nau mea whaitelia pe taimi te nau hua ki whalealea ka autotonu ke ai loto o kakai i taimi te nau oato e mea koe ni ke te nau tolu ke nau lava whakahoko. Pea ka o ke nau huki wharearea o ke nau whakahoko pa e toki wharea kakai hangahi mea a muiangi hatau whiri hoko. Kai ke, ko taha ia ngahi whakakaukau mo tau mua ngāue o whai he programa koe ni ke ne hoko atu aki a no whakamama kakai ke ngahi mea katoa o ku lava whakahoko e whonua ke tokoni ki ai pe ta tau be mo muringi. Kai ke? Te tau hoko mai ke tau asenita, pako ne ospe koe asenita te hoko at lewa ki fo i polokalama. Ko tō piki o pōni a pehe ko investment ni mo capitalism. Investment ni mo capitalism. Be ko yongo fo i lea whakapapalangien e osko ni te tau toki hanga whakatongai. Ayanga ahono koe whakapapalangi ofitaha ke investment ni o mei hange nai ko ate hange hataunga. Pe ko hange ha ate alu o
tātānaki, tange koe teu ke hue whanau ke nahu ke university, o oskamata pe te alo tātānaki, te ki paangai wanoa, paangai whanoa, paangai ni manoa, koe te tātānaki ki se niti ko ia, teu ke te invest i he kahau, ko hono a koi te whanau. Pa te uhanga o relating ai mea katoa ko ia he koe whainga tala noa whakatae mahino o whai he kakai koe ki nau iro e nau toha mea taha mate ki ai pa nau mai whainga whakatātau whakaori pa ko ia whai polo kalama ko ni ke lava ke hanga koi ai investment ni mo capitalism ke lava ke mahino lelei ke taha katoa ai uhinga ai ngolea ko ni i he talu e ne kamata mai ai mamani ko ni pe ko talu e na hoko ko yo ngo fo ilea i he dictionary a whakapitania ke tau ngau e ake. Sai ko e topiki ko investment mo capitalism ko wike ko sifok na akutala noa ai ki he anga ai hoko ai socialism mo capitalism i he ena tau ke whakaonga i he cultural whakatonga. I he taimini, te tala noa ke ngahi mo ni mea o ku hoko, ta lava ke relate, ke lava ke mo understand, ta me iai te lava leva o ato e ngahi whakahino hino, o ngahi kakai, o toton ke mo whiri, i he taimi whiri wharearea. Take? Ko konga uraki o pehe, ko hono whaka populai o tu i he kaupālangi. Ko e siwa polo kalama ko e ni ke ngahi whaunga mo ngahi mea o mo ni mea nai hoko mai talu me wawhi o ngofulu o lere maa au ke taimini. O kuia e pōpula lahi i he haue whanua o whekau aki pia mo capitalism, pia mo e whahinga colonize na e whai e kaupālangi ki mamani. Pa neongo ia o koe ke irifia polo kalama ko ni ke ne whakahoko a ngahi mea ko ni neongo o tala he kakai toko lahi. Na whawhaka tamate i ko he, I like it. Come to me, ka pau kwa tau pe, ka aku whi mau e polkalama ko ni ke whamahino ka teki mo tolu, ai mea ka atoa ko hoko e whanua, talu me wawhi on fulu. Ko no wa ko no lei au te whaunga tonga, me he liliu ko e wawhi on fulu. Ai ko ulaki mo e wako e ngokonga ko ia, te whetala noa whakataha ke anaua, e whi taimpe taha, ke lava ke muhanga mahi noi, ai mea ko ia he taimi ko hoko ai. He taimi ko na e hoko ai, pe amanaki ke hoko a mea pe e to e hoko a mea pe. Ko konga tolu ko capitalism ai te tala noa ki ai ke whainga whaunga sistemiko ni te tala noa lahi au pito ke mea koni moanga ene related ke pandemic o koko moanga ne related ke hanga tau nofu whakakalasi i society te tala noa lahi au pito ke mea koni konga tolu. Ko konga wha ko investment ni te ulawa ke tala noa le wahen ke tong tupe ne ko kamata ke usia o koe kakai o nau hanga o ave holo ngahi laisene a tong tupe pa nau hanga pul ko information ko ia o ataia ke lava sio ki ai ka o maia whakapolitika rei he whaunga kovi pa te utala noa ke haponi ko konga ni maa ko haere ma mea te tau whai ai o uhinga utala noa ko ni ko haere mea te tau whai ki he ke ngahi mea ko toa kou hoko koi tonga te water solution pe ko hae mea mo whakaukau por kama ko ni ke mea te tau whakahoko. Ko konga anō lewa hange ko moanga mahen ki ai ko ngahi mea makehe ko o koko pe ako hinga he kunehanga uesia e tau por kalama i he whaahinga whounga o koe ke lava he tokolahi o mautohi maega te au pe kai te lava o tari ai tohi ai taha katoa pe whakatau taha. Ko ia ko whakaukau ke hanga include whakakau ai mea ko ni e whai por kalama ko uhinga ke lava a koi mo lava ke mo iloi who are these people da ke naulea o waha mahu inga ke naulea pa ke whanongi ai pe koe kakai o naulea pa ke lue a koe malohi taha mo vave taha koe o lue ke ona ke toi whanongi ai te utala noa ai hen te utala noa ke whewhine koni ko pirimilo se tau fui te utala noa ke whewhine ko salon mina se e kona pa te utala noa ke te kisiana koni ko te vita akau mo ngahi mea aku ne hanga whai o ne hanga whenga ke holoki ai ngā ue le rei ko toa peu tau whakahoko pea kou tui o koe ki tō tonu ke ne whae mea ko ia. Ko ia te tau whoki rewa ki he konga uluaki ke investment ni mo capitalism. Ma neongo ia a investment ni mo capitalism te uloto ke tala noa ki he whaunga o tō ngā i he ngahi mea ngahi kupu lalahi pe ke lava ke mahino ai fo i tau mua ko hono whakapopulai o i tui he kaupālangi. Sai. Ko e ulaki fōfua whao koe koni stūtone o tonga, koe whao e tangata Pitania, ko aina kona tanu hea apai ko Miss Beck, pe ui ko Baker,
Aia na ane whao e ia ai konistu tone pia moe whahinga a senita ke ne hoko koe fuafua Prime Minister whanua. Pena ne hoko koe fuafua Prime Minister whanua. Na ne hoko koe fuafua Prime Minister whanua. Sai, i mea ko hoko mei tuai, mea Mr. Baker o au mai ke taimini, o teki pe ke ai haliliu ia i he tau lau koe historia. Okay, fallback pe a whalelahi ia, ke nauhanga ngawe a ke kaupalangi, which is o nauhanga nau tolo tāpalasia, ai toenga koe whanua, ka nau maintain pe nau tolo a whalelahi, pe moe hou eiki, pe moe ki konga siko ne kaupalangi. Sai, mea Mr. Baker o au mai ke taimini, ko teleketi ene he taimini. Pa te tala noa heni ki he mea koni koni na whai e teleketi i wafe hongo fulu, i he loto koni a tui nima ke ne momoi mai a hono executive power ke lava ke hanga ke whafoki mai ke kiono kakai ke ne hanga ke ngawe a kiono kakai. Sai. I e koni studio neo koe konga lalahe tolu. Ulaki konga ulaki koe right, pa ko hono konga ua kono formu ya koe kawameni, pa ko hono konga tolu koe kere kere. Koe koni studio neo lei autia ke foi lei aute tolu. Ulaki koe right e tangata, pa koe ua kono form koe o e kawameni, pa ko hono tolu koe lao kere kere. Sai. Na hea olewa hangalewa e tangata koe ni o whau ai system koe whanua pena neanga o structure, ai infrastructure koe hono whatoka koe whanua na e pehen. Na iai wha mauanga, pa iai pia moe whalearea, pia iai moe puleanga. O pehe e kakai o ku tolu pe ai whaunga i whanua. He na e tolu pe whaunga i whanua, lele mai mea tupou wha, lele mai talu hono wha o system o tonga, na e tolu pe lele mai au ka tupou wha, o lele mai au ka tupou nima, pia whai he kakai ai revolution koe, i he nau taifie maaria ke ngai mea koe nai hoko, i he waf mao no, pia lele mai au ke wafe o ngofulu, pia whai lewa liriu, ke system ai whanua, ai koe na talu mei tuai. Pia koe liriu le vani, na oange o whai, e tangata koe ni, a hono whai koe nono, hono liriu koe ne whanua. O pehe tokua, o ku tolu pe, he na e tolu pe, wha mau anga, whalearea pure anga. E taim koe nai hoko mai koe teleketi, ke ne hao koe o whao koe for system koe ni, nai whaalewa, o whaalewa pure anga taimini. O ka pate mo sio lele, ke ono whaunga pure anga taimini, it's 4. It has 4 branches. 4 big branches. Uluaki ko fe, whamauanga, ko hono ua ko fe pule anga, ko hono tolu ko fe, whalearea, ko hono wha ko fe, whatatokoni. Ko wha ia, o ngahi branches koe, o pule anga. Ko pule anga tonga e taimini pe ko Kingdom of Tonga have 4 branches i e taimini talu me wafi o ngofulu. Whamauanga, whalearea, whalearea, ko pule anga pe mo whakatahato koni. Aia ko no winga na tu usi ai ha, na tu usi ai a kapneti pe me whakatahato koni, kai o mai kapneti lewa kia hai, o mai le kapneti ke kakai. So ke tu usi ko tu ua ko na whai, na e to ai ha, na e to e tu ia separate mono kakai. Kai o mai kakai kia hai, o mai le kakai e ke pule anga, pa mono paremia, o lava whakakuihi ake ngahi uto, o kakai toko lahi apito e whanua, o pehe tokua, ko e fo i foa ki e. Ko e fo i foa, moni pena e foaki. Ko moni foaki mai, ko tau pare mia, pa kuia tau tole mawhai ko ia, ke tau whai, ai ngawe ko tahe whanua. Ka aku avelewa, ai ha, avelewa, ai, fo i wha ia taha, ko 50% hono vai ua fo i whika katoa, he ko i executive pe ko pule anga, na e taha pe. Ko i whakataha toko ni, na e sea e na fio, ko i komunista aia. Ko kapneti na ese ai paremia ko pule anga na taha pe tain ko. I e fai kon hono veuki kon i wafe ngofulu na tuua motu. Ko ne motu ko ia pa mai lewa ha, mai le kapneti ke kakai, kai avelewa ha, avelewa fataha to ni ke na afio. O mosio ko tonga taimino 4 branches. Fa mau anga, fa mau anga, fa learea, pule anga, fataha to koni. 4 branches. Ko fo i whau whakatu tāmaki, aene unau hanga kumoa ake tui i whakataha tokoni.
E ne osi pe ko ia pa nau toki hu mai lewa ki hono liliu ko ne konistu tone e taimina nau hangai ko fomu e pule anga. He ko konistu tone pate fia pate tolu. Pate uluaki ko e ha, pate uluaki ko right, pate ua ko form of government, pate tolu ko kere. So ko form of government lewa na nau fau, na nau hanga lewa fau, pe ia lewa mo fo clause i he konistu tone o pen. E i kai, the king must, ko foi lea ko must, kua pau ke toki fai pe he tu i, hatu utu uni, pe me he approve, hiri hon approve he penolo. Hulu hiri hon approve he penolo, hiri hon o hake ki ai me whatato koni. O sio, o kweke te obligate tu ia ke ne fai a mea. Wai ngai tala noa ngai kakai katoa pe, o nau lawat ki palas ke ne a fio, pe a mo e tahine kui ni ke ngahi ngau e whanua, ngahi mea katoa, koe ke hasei ngai tu ime kui ni. Koe mea pe mo whakahoko ange koe ke kakai, o lewa mua ke mau ha advices me penolo, o lewa mua ke mau ha advices me government, o koe ke lava e tu ia whai, ha tūtu uni tau ataina pe ia teia. He oku ha, he na e ku mua ia i he form government ko e wafi o fulu, e whao ko e terekete sistemi, kua pau ke toki whai he tui ha ngāue, mo approve mea ke whanua, ka o whatever ko ha, ko pasi ake me penolo, mo e whakatato koni. Sia, o fuwhatu tā maki, ai anga whao, he kaupālangi, ai whaunga koe whanua. O fuwhatu tā maki au pito ia. Ke lava, ke tau siot ko tau tui, o koe ke hao ia, o hoko koe. Kai ki hau ia hoko ko tau taki, pe kai ki hau ia hoko ko tau tamai, pe kai ki hau ia hoko ko tau tui, ta e oua kau pālangi. Pa koe kau pālangi ko nau tolpe ua, ko nau tolpe ko nau toi omu e nau kakai, kau pālangi ko ke pēnolo, mo e kau tonga ko ke pēnolo, ko nau tolpe ko nau toi omu ma whao i ve, o whao i whatato ko ni. So he kai ke whai he tu ia, o mei hange ko manat ke ves fola pe e kai ke fai noa e o tua ha mea ke mamanita e tene whakahaya ke ne kauta mai o eki kon palofita a tui asiasi pe aku pehen e kai ke fai noa e tui a mea ke pureanga ta e ten whakangofu a te penolo pa moe whakatato koni koe whiui ka kone tui ka hai kone tui ke penolo moe whakatato koni kone tui ka hai ai koe question koe lava ki tau eke tau tole tai mini pe koe tui a ne a fio kai. Ke ono kakai, pe koe tui pe ke penolo mo whatato koni. Kai ke, tuku pe ke tau alu, ke tau wau ke konga koe ki mui. Ke anga sio koe, mono whakatoka koe, e tere ke tia ngai mea koe ni. Sai. He osi koe no whao koe tere ke tia o whamawahei koe tu i ki he whamawahei koe tu i me kabineti ke whatato koni. Me haole wa pe a tereketi o whao e penolo, pa ko hai o sea e penolo, ko tereketi. Ko tereketi o sea e penolo. Aia koe fo i kau papalangi ene tolu, ko nau tolu ia o nau ia, o ku nau ia malu pule o whanua. Uluaki ko sea koe penolo, which is called tereketi. Ua ko Lord Sensela, ko palangi moia. Tolu ko Chief Justice, ko palangi moia. So, ko tolu katoa ko ko nau tolu, o kui he penolo, o nau pulei, pe nau nofo e mawhai pule koe pule anga. Sai. O koe halima mo e toko taha ko whetu taki koe, mo anga e tau lao, mo anga e tau nonofo, whakatonga, o kui koe aten seniare. Koe aten seniare, antare waife, anta mo e penolo. O kui he penolo, ka kui he malu e tereketi. E ko tereketi, koe ia o sea i he penolo. Sio, o koe ka mea whai ngataa, ke lava ke muhanga understand, ai whai ngā whao na e whai i wafe o ngofulu e tangata koe ni, ma e mono whakatoka koe ni koe kakai. I he ne whao koe ni koe, ai ngai mea koe ni, he te motion te aluen pa te wau ke ngai tāno whatata, ke lava ke mou i loi, ai ngai kakai ko toa pena i he wei ko, anybody, someone sitting, standing, in his way, ko o telegeti, he time ko na ne whaua mea ko ni wafe ngofulu, na he plowed them down. Na ne plow katoa e kakai katoa ko ya, pe na ne pay off katoa e kakai ko ya, o ke treat e kakai ko ya, ka lava ke tonu, e ne colonize kon, na e whai ko tau taki mo tau whanua. Sai, i he time ko ya ko na ne whai e whakatoka ko ni, na ia e aten seniare, pea mei Australia,
na i koia na attention ya le taimi koia. Ko tangata ko ni na i kai ke agree me whahinga whakatoka me a koe na e whai koe e tere keti e koni stutone. Ne kai ke tui na ne tui o tae whakalao e ngai mea ka whakatoa ko ni o tau te fito ke more koe asika. Na na whe paki lahi au pito ki naua pia mo tere keti i he taimi koe na whai whakatoka mea koe. Hai mea tere keti na whai. Mea le tere keti na whai kono ave sena koe kono whekau ke ha ke whakawhisi. Whekau ke whakawhisi e tangata koe ni. Peha, pane whakawhisi e tangata koe ni, pane whoke e tangata koe ni, koe kai ke ne agree ke whahinga me a koe ni koe na e whai. Na e whai lewa tere ketia ngai whanga manuva, mo whahinga tūtūni, ke make this person uncomfortable, hono sea ka lava ke move away, kai ata e ne whakatoka, ke whakapopulai ho tautui, i he mea koe kia e taimini. Pa koe kulea atu au ke kau kulup whapotikare ka atoa koe e tonga. Ka bau waha mo wiwi ke liberate e tonga, mo wo ka tere ke tia o liberate e tonga mea. O koe ke anta tonga, o koe ke whenga patoa e ke ne hanga to'o, pe ke ne hanga liberate e tonga kai. O koe ke whenga patoa e ke whao ngai lao, mo ngai tutuuni e lava o hao, lao ma tutuuni e lava hao mo malu e whonua. Ka au ha? O tako e mo tolo e pehe ko patau whenga ke to e mawhai tui. Ko e fufo i loi mata a aia na e whao i ngai mūwha poit kare ke lava pehe ko e mo oni. O hala atapa ko aweno ko patoa o wikai ke iai haku atamai mo akuloto ke walo to e mawhai tui. Ko whie mau ke liberate atupo wono me he mea na e whao he kau papalangi o a umai ke ahoni. He kou ilo lele ia hono teu e whare alo, he oku teu i ki nau tolu, e taimi pe ono whare ia ki nau tolu. And this guy here, kai ke teu ia ke ne hoko tu pa kai ke wirifia pe te mau ke ule aki. He is the youngest, but ne kai ke teu I whakatu ia ke hange kono teu e tuponi ma. All of a sudden I fall in it tu I hono alanga. Fall in his lap, I tu I pe nai kai ke pe ko mai no be ke ta ka to tonga. And it's not bad ke taulia pe ke tautolia ko tau tu I. We need him to be our king, but we need him ke whanonga ka tau tolu, he ko tau wako whiunga ke tau hangalanga tau whanua. Pe tukuange mai ai whaahinga whakapukupuku mo whainga whakapirisone I ko whai tere keti o whai ki hono sino, which is o koe ki tau sai ai. Sai. E ne osi koe mawahe koe ai attention yare koe mei Australia na whai lewa tere keti whai meta. Na whai lewa tere keti whai mea koni. Hanga lewa tere keti o mai a minia skefu. Ne mai be aminias ke fupa ne ange kai wahenga ko pa anga ono kilu I he tau no sila. Sia kono haya kono private tere ke ti atonga ke o mai ke ne hanga ngawe aki pe o na to fai haloto aminias kai fai pe mea ko taraki ai. So na ne o mai le aminias fa tau he attention diale o hoko ha me hange aminias aki puppet. Haki puppet ko ataraket mo mea. Kai ke nei ha, nei ake fu wahenga ko ono kilu e tau ki ai, no sila. Ai contract ko ne tamasiko ni. Ha o be tamasiko mo lalo ke paanga mo system paanga mo mea ko ya kai ke fu lava fefe hano fight back and hai mea katoa ko o fahe kau palangi ko tau funua. Ko ngawe ko vien o fahe muri ko tau funua. O ko ngawe lele una whakahoko ko ni. Ka pate mo to sio ke loloto atu me no fo whakavaha, whakatautaha, whakapatoa, whakapolitikare, whakapeki, whakatonga, whakaha. To sio ke to loloto atu. Sio pa state ngai transaction koe, pa ke state peten koe. Talo lue mai mamispeka o a umai ke taimini. He oku iai, ai impact lahi a ngai peten koe ia, I mea koe taimini. Sai. Te utala no ate ne ngai whataata ka te motol, ke lava ke mo sio, ke tangata kon ko tere ke ti pia mo ene, pia mo whakatu utamaki ko whakahoko. Sai. Osi ko hono whakatalatala ko tere ke ti ai attention yare Australia o mawahe, o mai rewa aminiasi, o mai rewa whakataut, ang rewa ne fuwahenga ko ono kilo. Sai. Na hoko mai rewa tere ke ti ke whakatalatala afe, whakatalatala wharearea. Ko haina I wharearea, ko lasike. Ko lasike na wharearea, kai ke umau pena to konsea, pe ko haina se taimika ke wharearea.
Iai fuke mawhai e la sike ki he lao, tene hanga beuki, ai ki pē nolo he aluhake mea, wharearea, pēr moe kakai o ene afio, ki he ene afio, ai lao kotoa pē ufotui wharearea. I loi e hai, i loi e teleketiko ya. I loi e teleketiko mata mama eni, ke ne fotu sistemiko ke ne hanga oha, ke ne hanga o colonize tui, i loto peho tau mata kakaitonga. I loto pene o tau mata, a mea ko nuk whai. Pa koe longoa atakai holo meife, mo longoa meife, I kai hatahai, go in, ke deeper thing, na whakahoko, he kaupalangi e whonua. He humoni pe tau whelau ak whakatonga. Kau koe ka hatahai a tau tautonga, te tau hanga hamo tau own country. No, koe kaupalangi o nauha, o nau hamo ai ngai country. He kumo sio ke ngai, tau whakawaha pule angana e whae taimi koe, ko haina tau I mamani. Europeans, kaupalangi. Nau tolu na nau whalau waka karia takai hono, whalau waka takai hono, he o colonize a mamani. Nā koe hai mena heko, nau whetau aki pēa nau tolu pe. Tau pēa whalanse mo Pitania, tau pēa whalanse mo Pitania katoa. Nau whetau aki whakai nau tolu pe. Pēa ha? Pēa nau ua ke rewa wai foi agreement e kaupalangi o nau loto taha ki ai ke ha, alu koe whalanse toka ngai ni Kaletonia pēa mo whē. Indonesia o New Hebrides, alu koe toka ngai a whalanse. Hau koe Nusila, alake koe Nusila toka ngai a whekoni. Alu koe toka ngai a Niue pēa mo whē island, ta Cook Islands. Hau koe Australia, alake koe toka ngai koe e. Hau koe Britannia, alato toka ngai ki motu koe, lere mai o mai ki fish. Sio koe nau whahinga vahe a koe nai whai. O nau movete mai ai o mai koe ke Pasifiki, koe nau ma colonize, ai whangaki kau, ai whangaki motu katoa. Pea koe ko uhinga ne a koe o ku nau kovi. Ka koe anga ene mea na nau whakahoko ke mamani koe ni, o tuku au mai alu ato au ki tonga. Pea au whakatu utamaki, he koe nau whahinga mea koe whai, koe mea telekete o whai whonua, o ku aia no monu I ai bang, always go back, tene whai mau pea, koe me mea taha heni koe ni. Koe area pau whi whakatau aki he trade conjoint a New Zealand, mo Australia, mo eni, mo Amerikani, whitu koe kaupalangi o pēni. O nau saini he contract, ke o mai Australia mo New Zealand ai ha, ai ngahi 80 tokoni koe ke whonua, mahana tau noa miliona, pe whanoa miliona, pe ni manoa miliona, kai ha. Kai oa na toi whakatau atonga mo pitan, mo atonga mea wheitu ai ha, e nau hukoloa, mo ngahi mea katakato e hupe me New Zealand pe hupe me Australia. O whakafuafua e paanga ko ia, I he tau katoa ke paanga ua noa miliona. You see ko hono colonize o economic e kaupalangi. Ko mea kono ko whamatala atu ko mea mo onia, ma koe ke tia wao ke hai. Wao ke ka whakafuafua parearea, e koe uhinga e mea koe ke nau whai a mea whikau akboini, e koe ke nau iloi. And this is the purpose of Polkalama koe ni, kono etukete kakai ke nau iloi. A mea ko kou whakahoko. Whamo oni he contracti ke ha, ke o mai e 80, wanoa, whanoa, ni manoa miliona, kai ha ka trade pe mo tau. O mo sia, kono colonize economic, e whewhe ka pate tau ota tato me siaina, o maa angeia. E whewhe ka pate tau ota tato me Iran, Iraq, mo India, they are very cheap. But because kua, was ai pure anga whamooni I he trade, a contract between Tonga and Australia and New Zealand, and now o mai 80 koe, mo 80 koe, ka tau whewhakatau aki. O mo sia ke colonize koe o economica, kai ke, o ko wafi kai ulau, he ko hinga he ko manatui he taimi koe ni ko o ko alu fuai I he foi, ko ngā koe ni koe Polkalama, sai. I ausi pe koe no remove koe oe atenseniare koe me Australia, whaka o mai lewa ai atenseniare Tonga, ange kia ne fuwahenga koe ono kilo, ausi pe koe ne hoko mai lewa koe pule anga ia, maue pule anga, aia koe branchi sia ta, koe whe pule anga, he koe branchi sina e fia tolu, pule anga, wharearea, pea moe whamau anga, So, ausi pe koe ne remove koe ai atenseniare, pea ha, pani o atu lewa atenseniare, aminias o ange kai ai ha, o ange kai wahenga koe ono kilo. Sai, osi koe ne toi hoko hakerewa ke ha, hoko hakerewa ke polisi. O mai komisiona polisi o anda ia hai, anda he malu e penolo. So,
komisiona polisi mo aten senyale o na ie malu ki naua o hai o aten o malu ki naua penolo ko ki naua una faia ko ki naua una fai whakatotologia ke fonua ko ki naua una fai whakailo o kakai o una fai hakovi ke fonua so ko kovi ko ateleketi mo kovi ko a flexevere mo kovi ko agnau to teta tupo mo kovi ko agnau tol ko to ke penolo mo whatato koni hei kai ya mafai o aten senyale pa mo polisi ke na fai ngaue ki ai he una malu e kakai koni ko utala noa mea neongo ka ngai mea whakapolitikale ni ka ko tauene fia mo e tau I loi, mo I kai lava, talo e me tau wafia ngofulu, ko aluen tau hiva, wafia ngofulu, tau en akene fi hono hiva. I kai, ko tau akene hono ko watahain, ko tau akene hono tahataha. Pa te tau kei whanonga peta tolo a me mei tau e whanoa, o ka pau o kui kai ke ilo e kau whakafofonga wharearea, e nau mea to tonu koe whahoko. Sai. Osi pe koe ne hanga ko we I koe pureanga, mau e pureanga, ko anda pe ia tereketi. Na hoko malegi fe, na hoko maleva ki ha, na hoko malegi fa mau, hoko maleva ki fare area. Mana tu os ene tofi iki e ia, ai ha. Tofi iki e fangi districti, ko tonga tapua na toko tolu ko neu toko ngofulu. Ko vava ue la toko ua ko toko tolu ko hapai na toko ua pia hapai. Ka ko ne tofi iki ko tonga tapu, he ko uinga na ia tangata ko Samuel Akilis Pohiva na hoko ia ko ya ko citizen tonga pa na ke lava mafayo telegeti o wala ko mo voting right ko utala no ko ni ke mo understand ho mo voting right ko me of mau inga na ke lava e mafai colonization ko ni o telegeti ke ne ala mai o wa o mai ka teki mo tol ho mo ke fili a Samuel Agnes Pohiva ke ne hoko ko whakafofonga I wharearea ko hono o inga ia na hanga telegeti o ha ala mai a telegeti o ne fai ai ngawe katoa ko ni kono tu a tonga tapu ki kupu fitu kupu ngofulu o inga ke ha na alava ke whakatoa ke Samuel Agnes Pohiva he guhawa Samuel moya hawa Akrispia moya mo fu mafi o iloi o fa o system ko o fa o ko telegeti sai e ne hawan a telegeti fariarea ne hale ko time ko lasik ba wi lo e ta ka to a lasik he time ko ne ka we mo hai ne ka mu kakai ne ka mu kakai sai ha oleva telegeti oha o faka ngusia e lasik faka ngusia e lasik I he me afana what sai I ono faka ngusia I kon ko o lasik e taimi ko ia one faka ngusia I kon ko lasik e taimi ko o mo o lasik mo o pe lasik wala leva ai ala tu leva lao oha o to o ai mafai to ala leva lao oha o to o kitua pe mea Pia mehe whamau anga, o tō ki tō me whare area. Koe uhinga ia me a koe, o kuloto mamahi a kakai ka Pohiva tōne toa, he kua osi ai e whakatata mahino, o taimi o mo oa me whamau anga, o remove immediately, pia mehe pure anga mo ngai. Entitlement ko nau mau, ka wheke whai bea Pohiva tōne toa, e hono tau ka po e mo mea. Kaike? Ko ni whakaunga pule ana. Ka sio ke halanga whaunga koe, na hanga koe telegeti o move me ai, ai ka kai kotoa pe o teu ke ha, o teu ke ne hanga attack e ne whau system. Sio? Ko akirisi na ne attack me he, ne hanga kati o fia, toko hongo fulu. Amanaki e to ka i te maalunga ange akirisi, ai hala e ne foi palani koe ke lava, o ala mai ke ngai mawhai koe kakai. Ka ne ala lewa ke ha, ala lewa ke no pere, pe mo lasike. Sai, tuko lasike ki tua. Na e ha, na ui lewa petu I wakano ke ne hoko koe ha. Na ui lewa petu I wakano ke ne hoko koe pale mia. I taimi koe ia. Sai. Ko ne foi mea lewa ne whai koe gatu I wakano. O kune os ilo I foke tereketi ia. Ko ku tala noa koe ni. Koe whainga mindset koe o kou lava koe si o aki. Ke ngai mea koe palangi koe ni o whai. He is doing it ke lava ke pōpula pe o tau tui. Ke oua na alava ke tukumai tui ke ne whengawe aki whakataha pa mohono kakai. Ka ke pula pe ka teki nau tolu ke nau mea ko nau whao. And to me, okay, sio pe kau palango ko nika tau tolu, we are coconut. Ko kau coconut tau tolu.
Pa ko fe mau ni ke tala noa, ka ko ka poto fe whakafofonga whare area, o ko nau loto, pa nau ateka teleketi. Tohi ta tuku ke tui, tohi ta tuku whatato koni, tohi ta laka ke penolo, laka ko na ofisi, o na toi ta ofisi, pe ka o no fo pirisone, koloa ke remove ai, remove siana koni. Sai, haure teleketi ka tui wakano, oha. Ka teleketi whana ka tui wakano. Neka ke talamai ni hataha ka te au. Ka ko put in a fury together. Uinga, he nai osi pe koe dissolve koe whare area, ko hai pe nai fofua asi mai ki tua o tohi, papiriki, ko koe ko fotu e nia, ai whakataha toko ni ke tui. Ko hai, ko teleketi. Why? Nai asi ma teleketi o fofua whakamatala mai mea koni ke kakai ke iloi kakai ne kai ke kawe whakataha toko ni, uinga teleketi ne kai ke kawa teleketi ia, i ono fotu ke ne afio ke dissolve ai whare area. Ka mosio ke foi mea maari e. Ko hai ko tu waka no lo tonga pending lo tonga ene u keisi koe ai ene u keisi koe ke passporti I lo I le rei e tereketi fotu le wa tereketi ke tu waka no fotu ke ne afio ke ha ke dissolve fale area he ka ikai ke dissolve fale area te ke mo ua ngai popula I he lao e ono koni o whakahumai. O mousio ki ai, o mousio ke ne mariu koe foi pasolo, o hanga palangia manupeleke u toi tonga, o ke toi mana vai u toi tonga. O mousio ke whakaofo, a ngai manipulation koe ne whai koe tereketi. Whakatu ke ne afio, ke dissolve whare area, he kono uhinga heiha, he te ke mo ua e ngai hia passport koni, ka pau eha, ka pau e whakahumai lao e ono, pa te ke alo ngai popula. O mousio ke mari Ka koe uhinga ko lao e ono ko ni tene veu kia teleketi. It's teleketi na me veu ke lao e ono. O kui kai ko no pere tui wakano ia. O kui kai kato no pere ke ia. But this is a ngai puppet ko te na lava whakahoko ai mea koe na e whe mao e teleketi. O whe ka pane kai ke tukange peia e tui wakano ke mea. Tukange peia e tui wakano ke whai fotu pe lao e ono. He koe uhinga koe he koe uhinga he ko teleketi e mo mea na no foi penolo, pa te nau hanga o advice tui not to approve a la koe ono. Ka koe uhinga koe koe mawhai e kakai o kua o whewheka. He koe ne pasi pe me whare alea koe fu mawhai ai, koe fu mawhai e kakai, and in history o te eki, no one ever challenged e pau e kakai. O te ke hanga alita pe taki fita e mamani koni o ne lava o challenge ai mawhai e kakai. Pa kui loi le teleketi. Ko ne pase lao e ono koe kamata ia. Koe kamata e tuki mo nonofo ai kakai e whonua oha. O mahaeua a sistemi a teleketi na ne whao. And this is why ne hanga teleketi o whao e ngai mea katoa koni. Ti solve whare pa ke hoko koe pa ke hao ke hoko koe interim hagwa. Pale mia he koe hopo koe ni te ki alo ngā popula. Pake sio, ne kipe ne promesi ka hai. O ne kipe ne promesi ka tui wakano oha. O hawa tui wakano e ne hopo. Ka kuoha, ti solve whare area. Oha, mate lao e ono. Mate ngu ai lao koe ono. Pe akuha, malolo ai pe mo kakai, mo nau pawa ki lalo. Na nau mei teke lere ha, ai matapana e whao e tereketi o mahai ua. Kai tukuange mai ha, liberate o tau tui, he nau kuku I loto ai. Ma wau, I don't, ka pau te wala ta whare koloa, he wau e tu, kou pehe, oho vale pange peangea, asia lau maari e kou sio ki nea fio, I ha feitu o kou iai, te kai te tau whea ta, e awe awha ka hupiri sone kou hanga tō nupe ke o alukia. Ke ureange, pakatoki taetari, at least, ko lava presented a hakule o ki ai I he mea whae kau pārangi. O mausia, ko mea aia o ku totono ke mausio ke ai kau whafofonga ke kakai te nau lava alo whae ni. Māteni, no, o kai ko toko taha totono ke, ko snake ia under the crust I he politician ko atonga. Kau ngau e wha politikare katoa ko atonga, ko snake under the crust is mateni. Never, ever, tonga tap wha, he ilo mo tolo mo mowhiri, e toi o mai tangata ko ki loto. Ko snake ai tangata ko ia.
Oua na to o mai ke loto fale area. Kaike. O mo sio ke ngai faonga o mea o hoko lo lotonga hoko ko ye fonua o taulongoa ai. O nau hati sai ni ke taulongoa. Ke kau no pele amount himself. Ke kakai amount himself. Whakariri a kakai ke anga. Whakarere pule anga aene a fio ke peo kawe mo kawe. Whakariri a kakai ke no pele koe. He make us ke ta war. Eh? Ko taimi ko na whakataha whakakau pārangi ai. I'm telling you people. O ku kehe language au nau tala no ai. O nau whangaki manuki. Mo nau whainga kikuling whakapārangi. O whaia taimi koe. O nau wai overseas. O whaia taimi ko ia. Ka koha, o nau hanga nau tolu ia, o puke tuu, ho tau tu I loto, o I kaito iai ha mea tene whai, ka tai oua pe koha, ko approve me te nau tolu. E papa o fa iai foke whangaki manpuna, fa tala mai, fa afio e na fio ke ngai special hard talk, e o afio. E iai nei ha taimi te ke pehe atu ai, tuku ke whai e ku tūtū ni ke o ku kakai, o koe ke toi fie mau ke inform mau a pe nolo, tuku ke whai e ku tōtō ni ke hoku kakai ke maulanga ho mau whonua. Ha o pe koe tere ke tio mālolo ke, paka ikai pake whoki ki pitania, si o ku osli liu kakai, he koe ngā ue koe tere ke tio whai, o benefite e kakai a koe, o mālunga koe a tere ke ti. See, and who knows and I connected koe tere ke tio, algo a ue ki olunga, who knows them? Ia taimi ko ne. He kono taimi ko no alu ko ne kau palangi ke na hanga ko ko o whakatataha I ko a mama ni. Pea koe whahinga colonization for all ko colonization for all ko a ok nau whai. Ko whahinga colonialism ko nau whai ko he taimi ni o ko neo-colonialism. Ko whahinga colonialism ko yung no hanga ko whai ko he taimi ni o ko ko foi political aia ko foi political movement ko reality o foi political ko ia ko ka original organizer colonizer ko ki nau tolu ko na nau for oh my god of a colonization ki mua you know taimi ko na nau mavahe ai na kai ko ke laulava he ko pehe tonga ne ka ke nau kau nau tolu he vai nga colonize ko ne vai kau palangi io ne ke lava na ke lava fiscally ke tau lava no fo popula ke nau tolu ka ko ha me tau lava si o ke taimi tau ma Miss Baker, tau ma Mr. Baker, kono ha, kono mental colonize o tau atamai, mental colonize o tau atamai o nau hoko ko fuafua Prime Minister ai fonua, nau hoko ko ya, ko whare e tui, pa kai kaha mea e lava ki whakahoko e tui, kono fonua tae oa nau tolu, ko mea kui ko mental colonization o whahe kau pālangi, ne keki nau lava nau tolu physically, tuki ho tau ailani, na tau toa, Pana tau brave, anga ki tau tolu e fisi mo ha moa mo mea. Ka kunau ha, take a mendol e nau tolu nau colonize. Aia ko kakai ko original colonizer ko na nau mai ko ki mua, they left and they leave a note and a book and a history and tell ke ti read it. Nene lau e ia. O ne osi lau e ia. I read it too. He gui ai public library wa manake whakahauko and I have all this information there. See, ke me ako whai koe tere ke tia taimini, it's between your note, pia moe books, na e tohi e nau tona, nau fuafua colonizer tonga, and they left it behind. And haole wa tere ke ti, o mui ai, pa koe ne me ai aku ne whai koe taimini. O mo sio, ko mea kone ko whakahauka ka teki motolo, it's from the book. That read he kakai, na nau whao historia, I konga koe. O ko tui ko mo lava sio, ko talanoa ko dises te toki whao fo polkalama, fo au pito, o whekau aki, mga manuwa holokoni e tau e whanoa ko hoko mai, ke lava ke mo whakafuafua, ha tangata totonu, he ko transition ko ke tau hoko ki ai, ko transition ia o mate mo ui, ko transition ia o civil war, ko transition ia o atamai whewheka, ko transition ia o kakai, o kunau maho inga ia, I he
kakai masiva pe mo poverty level kanau iloi ko pawa ko ia tene veteki aya a faunga pureanga o fau ea he kau colonization kau papalangi o whakaha o whaka piriso ne ia ko tau tui pa ua tonga no fo piriso ne pe o tau tui i he whainga administrative management ko ki ono whonua o koe ki ni lava whaiha mea ta e kawai ai ha e pe nolo o wi kai ke lava na fio whaiha todo ne take whonua ta e ha ta e oat me pe nolo a pau whanau mai na fio geno ke ita ai ke ita ai ke ita ke fai tutuni o te nau to e kawai he o stala mai pe kakai wat ko palasina ko ho mo me ape mo moto folfola ko pau pe ke tu ke pe nolo ke fai nau lau pau pe ke tu ke fata to ni ke fai nau lau e fai fe ha lau e o afio o ke pe mai fata to ni ai e do this according to this do this according to this pa ko pe hatu ko lau o pe mo pe veu ke lau ko ya ai lau fo e ko lau ko viene na foto de o to ton ke fi mo wa tonga ke me ko ya tai min ka lava ke tau tupulaki mo merino ko tui o ko wala ke konga ulaki pa mo konga wa fataha pe I tai min pa ko konga tolu leva te tala noa ke foi lea whakapapalangi koe ni koe. Koe capitalism, he? Ka kai ke fu loa a hono definition, ka teu tala noa ki ai. Ka teu tala noa ki ai taimi. Ko capitalism koe whaunga sistemi ia, aia teu pehe e au, koe whaunga sistem koe ni, ke ne hanga exploit, pe koe ne hanga o whakavalei, a many, a majority. Ka ne hanga whakavalei, a majority, ka lava ke mau pe benefiti, ki peseti sisi. Aia o hanga he capitalism o exploit majority I cultural, majority I economica, majority I politicolo, majority I sociolo, majority I environment. O hanga he capitalism o whakavale ki tau tol, majority ke tau tui ke whainga whaunga sisteme o nau whau o varea o tau ata mai kaya, kai whanongo taha pe ki ea, kai whanongo taha pe mo benefit pe aia, a ki nau tolu ko toko si ia. Sai, toko ke hanga o mai sosiale, he ko whakavale I ko he capitalism o whakahoko e kea, whakahoko e ke mo'i whaka-economica, whakahoko e ke mo'i ko e ngai culture, whakahoko e ke whainga ta'au whapoitkare, whakahoko e ke whainga ta'au wha-sosiale, pa mo whainga ta'au ko a environment. Kai toko ke tala noa ke ki foi konga pe taha, he si e tau taimite o mai sosiale, he koe uhina, uhinga na tala noa he wiko osi ke socialism and capitalism I hanga ene tau whakatonga. Sai. Because socialism is where we see classes, you know, structure koe classes koe kakai. Because sociale, o glava ke tau sio kono whakakalakalasi koe kakai. Aia o koe ha, o koe me avare, pa koe hou eiki, pa koe moe tui. Because sociologia. Sai. O glava le ke tau sio he taimi koe I hono whau pehei, o kuiai lewa ai superior, pe koe kakai au toi maalunga ngeia, ai au sio mau pe a mea vare ia, o taimi pe sio ai mea vare kia no pere, moene a fio, o os pepe mea vare koe au low class. Koe ia, o koe kai hane ta, o koe ka pau kaha foi keke, foi mid pai, ka au tau tu mai mea vare, pa au tau tu mai tui, pa au tau tu mai moi ho eki, I foi pai, ko mea vare ia te ia pe ko osi hanga he capitalism ia, o whakavale e ata mai I pāti koe sosiare, o kuha, o kui kai ke tau, a koe ke kai foi pai koe. Koe foi pai koe, koe foi pai be mai, koe foi pai be mai nea fio, pe a moe no pere. That's how social, koe hanga ia koe, ai classic, ai hono whakakalasi koe structure koe o society I whaunga whakasosiare to make everyone o kua taki taha nofo pe he ne ki potu siasi. Mea vare ata tāpe koe, hou eiki ata tāpe koe, tui ata tāpe koe, which is a wāniu he tui ai o hoa koe, a niu he hou eiki ai mea koe, pia mo aluki o lunga. So, I taimi koe au tuku mai ai ngahi, nofo whaka society, piko nofo whaka tonga, piko whainga culture ko e tonga, ke lo tolu pehe mai, pia okuha, o ngoi liwa he mea vare a enea, ene low classes,
O oange ki ai low classes pe au kai ki te tau ke ne hoko ki ha mea o toi maalunga pelele yang. Ko e ku tala noa ko e ni kainga he te wao ke investment ni mo e uhinga lo loto na e whao e tong tupe. Ai ko whainga kalakalasi ko e o structure ko e o classes ko e kakaitonga ko e ngahi whakabale mo exploitia ai capitalism I ngahi sistemi na e whatu he kaupapalangi ke exploit the maturity ka mao pe benefiti he hai mao pe benefiti e kinau tolu tosi po ka ngahi exploit ko ia o ko loto ke hanga o atu mo whakamama ka kai whanua o kui kai ke iai ha mea ko ngata anga o whenga I he there is no limit he ki a koe ke alubea ki lalo there is a limit he ki hea ki ho whenga Pea ka aku I kai ke awa whakawaki e koe, he te ke lava pe ko whakawaki, ka ke hoko ki o lunga. No one stopped you, o weka taite ne stop koe. Ka ko inga na mental exploitio atamai, ke me avare, pea oat ka koe for classic, ko low level, pa ke low class, pa ko mea kovi ko tokotoa pe ko atia maau, pa ke nofo pe ai. Don't do that anymore after this program. Don't do that anymore. Owan na ake toe whakakaukau pe I he osi ai polokalama koni. Keke pe o ke komona pa koe ho ngataanga. Sky is the limit for everyone. Me he tui o au ki lalo. O kui kai ke iai ha mea kua whaka klasi e nofo. Pea ai pe ke whaka klasi me benefiti. Pea ai pe ke whaka klasi. Mua whainga mea pe ke mo uini. I kai. Ka aku heka Mercedes e tui, heka Mercedes komuna. Ka aku kai flemani o tui, kai flemani o komuna. Ka aku kai sokoleti ane afio, kai sokoleti ai komuna. Ka aku mohe ai tui hafulau ni matia, mohe komuna hafulau ni matia. O kui kai ke iai ha whakangata-ngata, ke leleo I mamani koni economically, politically, peko environmental benefit, ke oange ha whakangata-ngata, ki hataha, he koe culture koe nei whao aki tau tolu, mei mana wa koe ha. Nei whao he eikia I teni ngoe I teni peha. Peha he eikia tukuanga teki naua ai ha. Ai koloa kātoa koe o fu ngoe, pa ne whakatapui pe ai ha. Ai fu akau peta. That's politics. Koe whakatapui koe a koe lao, mo tutu ni nae oange ke ha ke tapu pe fu akau koe. Koe toenga kātoa mamani. O na ke whanongo ka socialism, o na ke whanongo ka capitalism, o na ke whanongo ka politician, o na ke whanongo ke atake ne control o mo ui. Whanongo ke te koe mo ui, do whatever you want. Ko resources o ko ilo, o ko bisi he tonga, ke lava ke ne au, ke tau mua ni ngawe. And this is why na build a organization goni, ke ne hoko, ko resources ha whanua. Kene hoko, ko resources of whanua. Na ko hinga na whao e tong tupe, kene hoko, ko resources of whanua. He ko os exploit, e capitalism, e kaupapalangi. Mamani katoa o au ki tonga. Pati u hae e au, ai exploit ko ia. Ake investment e tupe, e pule anga hau ko ni. Pati u hanga whakahoko ia, ke iloi e taha katoa ka koe pango ko kakai pe o na o hofi au tupunga me loto kovi tupunga me ta mausia tupunga me fehia ka pa te ke hau ke tau kau hono hai a capitalism na fau he kau papalangi ke exploit a ke ta utoko kanati ke ta pua pe o ke ta ngata amamani no hinga ia fau e tong tupe kai Te tau toki au ki ai, a fu mawhana a lele programa. It's hard ke umaki au. Mo peke maasi mai api. It's hard. O whainga ta. Ke peke maasi ma. Ta e siri pak whanau ki hako. Ke utu. Ha fu palangi o ni hoko, e matawai e whanua, ke ni hanga exploit, a pule whanua ko ni a whio. Ka ni kai mou pe ia. I rere katoa pe.
whainga ta ke folo, ai mea koia. Pa kono uhinga ia, ai tu, ai polgalama koe nipa mo tupe, ke ne hanga whaka resources e whanua, ke lava ke ha. Ke lava ke kai moinu, ai ka kai whanua, I lelei o mamani koe nina e whau he otua he ngou I teni, pa ne whake mea katakatoa ke whaiteria ka I mua atam. Tau pē, e kuloto ke whaiteria he tonga, I he mea kahatoa pē, I whoi mamani koe ni. Te hoko mai ke konga wha, o polkalama ko investment. Tuku ke utala noa, ke tong tupe. Pea mohono halanga, mohono whaunga, mo wai na e whauai. O au mai ke taimini. Ba neongo, kou sio hono whaaluma a ke tupe. Ba neongo, kou sio hono whepuna kaki holo hono toho, ai ngahi laiseni, ai tupe, Ba neu kore, I wike kosi, pa kou loto ke whakaha atuhi ae. Ko laiseni ai tupe I whanua koin ko Amerika. Ko laiseni ai tupe o wikai ke ngāua ta e whakalao ai tupe I whanua koin ni o hange ko ngai talanoa o whai. Ko laiseni ai tupe. Sai. Pea koe uhinga ne kai ke whae tupe ka whawavaha ka hataha. Pa ne kai ke whae tupe I he whanki marginal level. Na e whae tupe uhinga I he sio ke ngai mea kotoa koin na e osi whamatalato. Sio e tupe ia ki hono exploit ya mamani he capitalism systemi aki ai whahinga whakavale atamai. I'm sorry, whakavale atamai ke lava ke benefiti pe tosi kai ha, kai tuku hausia pe tolai. Koia I taimi koe ne whakakaukau ia I ko hono create koe ne tupe, which is ne kai ke tok whakaukau I benia hono create tupe. Koe mauhala lahi ia ke pehe hata na tok whakaukau I benia hono create tupe. Koe tupe na talo hono whakaukau I tupe ia in about 3 or 4 years ago. Na kai ke toki create pe tupe ia I he mea whapoit kare e kukamata special hard talk I kai. Koe tupe na osi whakakaukau I bea pa ne kai ke ilo ia pe koe haingoa e aiki ai pe whai pe whakaukau mo lahi laukonga mo mea katoa and I name it tong tupe because go sa sio ke historia va inga ko ia and I like it. Sai. Koe tupe o laisenia he category o gui ko investment group. Ko investment group kono kau me mipa o tātāna ki mai ia me feitu keke I Amerikani o mai o iai o nau membership card pa nau hoko leva ko kau me mipa tupe pa nau o mai leva invest. Sai. Ko investment ko lao o investment I Amerikani ko lolo ataha I mean ko minimum term ke maua ho return how investment a mea ko minimum term ko mahi nai ono. O te eke au hatahaya o invest mahi nai ono o te eke vahe tupe. Ko whe mau ke clear out te ea ko ia. Ea kovi ko ia au whawhanga ake kakai. He kumawanga pe motole li paanga ko e wato li pa kai ke li e talo kaka pa hala e pa kaka pa mau pe pa hola pa kaka. O koe ke whao e tupe ia I e whahinga culture ko ia. O whao e tupe ia I culture o investment law mo regulation e whanua koe ni pe aku maa opo hono policy o ona ia. Pe kou talatu, ko mou lau koe kaihaa, ko mou lau koe te eke totongia hai, ko mou lau koe te eke totongia hai, o kou kore at ka te moutong, koe whamau anga hono vete anga, he oku ia e laiseni ai tupe. Pa te tau lewa ki ai, ke lava ke whai whakatonton, ke mou iloi, ai mea au kui ko investment, pea ke mo ilo e term o investment ni mo taimi o totongi ai, pea ke mo ilo ai liability o investment ko ia, ko hai o kunefua, pea ke mo ilo ai revenue
ai investment ko ia o fai akono totongi mo tolu. He wai fo ke whanga ki kauwhi poto e ni o pe ma o mai a pe. Ko maa mei whee whika ko e. Hauia o eke mai ka te au pe ku whee ai ko o whai ko e ti akau. And it take me all the way pe hau ke ofi mai kien ke ne tala o hala whika ko e pa ke tala ke hala whika ko. No. Ko lea ne tangata whau polo kalama. It need to be wrong so you can make it right. O ku toton ke hala polo kalama ka lava ke ai ke tonu. Ai koe o ku tuuni e investment law, ko taimi ko tokotoa pe o ku change ai ha investment policy pe ko ha investment calculation, I must call a meeting. Ko pau ke ui ha meeting. Pe a ko ui mau pe meeting i ko toa pe, i taimi ko tokotoa pe o ku change ai ha mea i he investment ni. Pe neongo o waha ngai talanoa, pe ko ngai talanoa, pa ngai pui whaka office pe ia, o whakahoko at ka teki motoro, o koe ka paanga whiunga taimin, pe koe ka paanga taimin, ke whai ake wahe. That is not true. That is an office talk, ke whakahoko at ka teki motoro, ke ki maluai ngā ue ka lava ke ha, ke make it change, pe ke ui ki motoro ke o mai, ke whakahoko at the change ka lava ke tonu ea, a regulation with policy, o follow ke investment at tu pe. O wikai ki ainoa ia. O hange, ko mo whabatala, a ki mo tolu kotokotoa pe, tae ilo ia mea, tae ilo ia mea, tae ilo ia mea, tae kola, ho mo tae ilo ia mea. So, ko ngā ue kotokotoa pe, o whai o whatatau, ki he regulation o tupe, mo investment group i Amerikani. Sai, ne usio ki aki te koe saloni, kai ke, ne ke puna hake o ke taaki, a public information kai tupe. Whaka ofa alo taaki ke iloi o kulai sieni. Ko mea ko kovi aki ko toi alko ave kau ngawe ko e tupe, he kui kai ke lava get into me. The purpose of alo touch takai holo ke kakai ko now help ke ngawe ko ni ke get to me. Why don't you get to me? He kuke iloi ko ke lava ko get into me. He kuke iloi mea ko irifia, mo whanongo, una ke he peki na uai. Ka ko uinga ku ke ala ke investment at tupe mo ane laiseni o pool, ta ke haulewa ko whai talanoa o ku hoko hoku nis ko ia o owner, na e hoko whakaku a agent ni ko owner. Agent is different from the owner. And every form o ke whakawhanu e whanua ko ni, ko pau ke saini a toko taha na ne prepare ai form ko ia o whakatatau ke need o oat e au he ko i kumea. Hana whainga taa ke klik he PDF a koea ke pulu mai ai hingua o ku whalope ai. Kai ke o ko aluki he ni ke lava ke ukria ai ea koe kovi o ku hanga e tonga o mai ki he ope. Koe tupe na e toki kamata e tupe pe he aha uluaki o Sanuari. Koe toki mahi na ono pe na e tupe aha tolu noa. Sai. Aha ulaki peo siulai, toi kamata ha, a foi polo kalama fo'ou, ai tupe i he ririu, ke ngai modify e ua, mo tolu na e fai e tupe. Lolotonga ririu ko ia, mo changes ko ia, ke lava ke ha, ke lava ke palanisi a investment ni, pa mo return ko e ave o whakatatau, ke foi polo kalama na e fa'u whakawhika, ko tu harewa kakai tala ko ko kai e, ko whahinga whakaaluma ia, ai ha, ai klasiko ko ki lalo au pito. Ko awe ko si au gai wori. O wori ko si au gai me toto o to o he fai fika e po la kwa te pepa ko he kohi e fika o ton ke alpe kalafi, ton ke tata gi, ton ke alge o ton ke alpa alif hange hard beating. He kai ke lava ia ko plim lose o fai fika ko ke fu vale kua ko ke au kiai. Kai ke, o wikai ko uhinga e talanoa kon ke investment ni, ke wanga put someone down. No. Ko investment e tupe ia, ko pau ke maho silini, pa ko lo minimum level ke au ka o tali ko mai na ono. Kana hanga e tupe o ai ke ha, ke vavetaha. He ko ene taumua e tupe ko ha, ko whaka resources. Ai ha, ai tonga. Kalava ke oa te hanga e tere ke tio whaka kalasiki e tau no fo whaka classes ke iai haha, ke iaha pua i tonga. Pea ke iai haha, ke iai ha maume aia pa ke iai a klasia ki koki olunga. Ke lava poor people or stand up by their own feet ko no hinga tupe.
Ko no hinga tupe ke ni hanga tatala a mental exploit na fai e ngā colonizer foi mamani ko ni whaka economica, whaka politikare, whaka sociale, whaka culture o au ke tau environment hono exploit he capitalism system. Ko no hinga ia na whao loloto pe ai tupe. Pa wai be kakaya unau mai tala no mai katea unau popo ge ha nau popo ge ka unau to sio. And I don't blame me kakaya nau to sio because ko ka tate ne ilo a loloto visone na whao ko ai fa na whao ai tupe. Pa ko ilo e au. Pa ko to kamata ni ke tala no ai me ko ia. Ene kai ke fe mau ke ilo ata. Kare ko kakato kato ume kakato ai pure anga mau pa to kamata leva he ko ngai lai seni mo me kato ko e. O was I he public information ia. Ko me be ko via kono to o mai ko fai ake tano aloi. Me ko via. Ko tano a kakai o ko ki na wa o fa ata mai ki ai, pa ko fa hinga 30 politiki o na fai, pa na male fa hoko aki atano ko ni. Ko to be under ye public investment, ka ba de mo fanongo tai mini ke no faunga mangai timi ko pai teni mangai me ka to ko hoko ko amerikani mangai fale I foka economica me ka economist o ko leia a ka economist matata for one ke faka fefeka a public investment ni faka fefeka public investment ni faka fefeka ai a ko e fanau faka fefeka ai a fale mahaki faka fefeka ai a environmental changes mangai faka fefeka ai ngai public investment ni faka fefeka ai a hono faka economic ai tau taha ke fefeka faka fefeka matu ai api kalava ke a ko e fanau he ko ka hau ia hai ko ka hau e fonua ko no winga na ko na fa o tupe ke ne faka fefeka e public investment ni ke lava ke langa education ni e ngai matua he mau e me na ni mape a ko ile na fanau pa ko I university na fanau he ko ka e fonua ko fanau fa o fale mahaki o lele ke lava ke faya ngawe ke moi e kakai ai hata yolo siski tonga ai ngai fa nga pule tonga ke fa ofa aki aya le o kakai o ha he go now economically satisfied in their own little family ke na nga fa ha society o to la yange hoko mai ke kolo hoko mai ke fa vai fonua hoko mai ke siasi hoko mai ke pule ang he ko core is the family of fefeka. And this is why I built it tupe. Na I built it tupe ke hanga fa fefeka I koa pia expand me ai. He ko fefeka ko lo toi family ko fefeka ai ko lo ko fefeka ai vai fonua ko fefeka ai fonua ko fefeka pure anga. Pa ko fefeka ko pure anga ko fefeka no economica, fefeka no politiki, fefeka no mercato, fefeka mercato fonua. I taimi o resources fulai ai ki unitsisi. Kono hinga na fa o tupe. Na kai ke fa o tupe ke kai e awa mea. Na kai ke fa o tupe ke ha fe ao kai a mea ai. Na kai ke fa o tupe ko hinga ko piki pusi pe ko hai o molau. Na kai ke fa o tupe ki ai. But I know academically o kai ke moa o ke level ko ya ke mo tala no ai. Ko hinga hono kai ke whamatala me atuia I hangai por kalam me nai ki pose a special hard dog kaya ka lava ke teu ngai me ka to ke mau ki fili fale ale I tau ka. O mo sio ko ngau e whakalongolongo eni atupe na e whakahoko ki fe na e whakahoko ki wawao. Paka pau pehe e whakahoko e tupe ki wawao. Fe ka hanga tupe whakahoko ke vai fonua. Fe ka hanga tupe whakahoko ke fonua. Ka oku kamata me fe kamata me loto mo me hea me ki senit a family o ku si ke o mai ke whaka au ngai e foi por kalama whaka fika na e wha o whaka computer ke lava ke now invest I foi formula ko ia pe ke put together silini a toko lahai pe ke now decide hangai investment I papiliki elelei mai ka e fonua ha o panga ko kitua me tu pena good example na good example ai tuna mena wawau ko elito ia hono fa o tupe ko ia hato investment na fa ko uhinga ko fa hinga por kalama pehe hala atata he ko uhinga ko investment ko to pe na fa o ko fa o gea
Ko fa ke nau tu mari he nau pak mia. Pak e atamai, pak he loto, pak he lau mari, pak he mea katoa. Hono hinga hono fa ai nau ngahi mea. Na ikai o hala ko fa e tupe ko fa hinga polo kalama fe. Mo whanau ki no sila hea, mo tala no a kovi ke tupe kai hopo mai kakaioa. Whakamatala e ne aunga. He koe uhinga nei whaoi ke resourceful with family. When the family resourceful, and resourceful with churches, and resourceful with villages, and resourceful in ngai organization of lalahi yangi, peha, but then they built a boost up level aya. A economic a fonua pa elele aya, a mea whakapolitikare he okua, he kuikai ke fe a mokaki. Ka au fe a mokaki oha, o lamu pea tere ke tia mo ne kau tangataka ya, kai hala ki tau tolo. And that's what happened. Na whaoe tupe, ko hono uhinga ia no whaoe tupe, ko public investment ia under he investment club. Kene develop ai ha, ai ngahi resources, ai family, o whakatatau ke ene foi polo kalama na e whao. And of course, o koe mea kuhalai. O koe ki mau ke talatu koe mea kuhalai. Pau tala di akawe ko whika kuhala. Ia, kau lawa pe whika wha tontonu. O kuhala kaula, o koe ki lawa whika whai kaka na e whai koe di akau. Kau lawa whika wha tonton. Iyo, ka pau kaha investment o pending, iyo, koe mo ua e ha. Koe mo ua e tupe ke totongi ha. Ke totongi kakai. We are not gonna run away here. He ake pule anga ki mautolo ngai populo. He uki ai license ke whai ake ngawe. And yes, we have liabilities. Ko pau ke ai liabilities ai organization ko toape. And you have to pay the liability by creating an income. Ke lava pay a liability ko ya. And you cannot talk like this blame loss because you are a dumbass. E kai te lava ko tano pen I level ko ni plim loss I ho pla lo ko fai. And even you mo salon yo mo tatau. Ko me ai ko fema ke fa ho ko ka te motor ka kai tonga ai uhinga na e whauai ai polo kalama ko ni na e whau ia tipehe ko sio ke ha. Ko sio ke papliki pe mo ngai family ke lava ke whaka resources ki nautol ka lava ke ha. Ka lava ke satisfy ai ngai investment I e papiliki hange ko ya ko I whanau hange ko health hange ko ngai mea ke ko toape. O sai ke papiliki. Lo tonga ko e fai ko feliu aki ko tala leva whakaluma leva kai e hai. You come here, I will give you all the books. O mea katoa ko heni. Ko koe pia mo whakaaluma, mo tala ke ua invest ka kata. Ka kai e whanua, kau tonga. Ko investment ko e tupe ko mea aia ke whaka tokanga e ki family. Aia ki family Amerikani ke lava pea foi wike pe ono, wike pe hiva, wike pe ngofulu ko whakataua no api. Hei kai ke lava ato investment pe heia o whaiha feitu pe koha panke ke ne hanga provide te mea ko ya. A koi ho whanau koe whiha eni. Koe whiha eni ka kai whaka university he tupe. To tongi na wako. I tonga ha o mai hien I New Zealand I Australia. Koe whiha eni mo ui ko amanaki ke more whaka mo ui he tupe. And this is why it's called public investment. He ko investment ko to ape ko pau kea ke benefit the public. And it's benefit everywhere. Benefit ai tupe ai. Me ako na hoko vavau me kita masi ka whakalau mai ka vainga ka toko ne na wala he tola ni manoa ki olunga I foi aho pe ko ia. Looking at $10, they never think they will get $10 in their entire life. But having $500, $200, $100, he'll know tale ni ti o whakaofo. He kono whao ia foi polo kalamana e whao ke pehe. Ko investment ia ai tupe. Pena e kamata investment ai tupe I he aho uruaki kono siulai pe ako kei hoko ata investment ai tupe whakataha pe ano mahono whenga ko ngahe koe kakai ni na fall back na tolia ke kakai kon ko whai ko tano a kovi mo kai ko ke nau iloi ko hameang na fall back na tol ke tala whai kaka na umai na to ke toho na investment ni wha toho atu ia alu he ko hange ko lau ai toko taha siu ko siueri te lila complain ko mama fa siueri mama fa tamai te lila o ke alfa marketi ko toko fiha u launga ka te koe I mama fa siueri tang toko ni ma toko ono toko fit ka toko fiha maman te lila billions of people alu ko ia moi alu ko mo paanga take it off pa ke alu ko ia
he ku kei miliona pe kakai i American ke fai ka no whakamarket ia e tupe. Pe kai ke mate ia he koe business ia o laiseni ia hen, pe au whakalao e ke whakalere hen, pe au whakalere o whakatatau ki he regulation o investment ko ia e whanua ko ni. O ke whakalere noa ia. O koe be mo tai fie maari e. Ko mea pe a au ho palpare ma o tai fie maari e. Ka ko o tala noa koe ke pe he ko kai ha. He kai ke mau kai ha mea he kulai sene ngau e ave mau tole pule ngau tuku pirisone. But I challenge ha taia mo tolu o fe alu o fahe whaka ilo o tupe. Laka. Ke alo si ho varikua, ke alo ilo ho varikua i wha mau anga. Alu. Ko investment ia. Ko konga ni magu solution. Ko hai solution te tau ai ki hono tuku popula e ko tau tui. Sai. O kui kai pe ke to ia hafoi founga ia te tau fai. Ka ko tau ha, liliwe lao. Liliwe lao pe ke ha. Liberate o tau tui. Pe ke tukuang o tau tui ke ne ha o fai ha. O say no mo yes. Fotu ate pe nolo ke ai la ko pe mai tui tukui ha ko via ai e moe. Fotu ate fatata ko ni ke ai e moe. Tukui ha sai pe mai tui ke ne fai yes mo no. Ka o decide te pe nolo ai yes mo no. Pe ko me ale fai ki ai ko ha ko la. Sai. Tuku ke tala no ate ki foi mea whaka auskoe. Pe au toki hoko lewa ke foi free mas katia. Sai. O tui e ki fui mo tua ko nipo, o tui mo patoa kropolo. O ku totonu ko whakafofonga whare area ko tokotoa pe. Pe ko pāti whare area ko tokotoa pe. Pe ko pāti whakapolitikale whare area ko toa pe. O teu ke nau huki whare area. O tonu ke nau totongi. E nau ke nau retain ha nau loea. Totongi ha nau loea ke hoko. Ko nau whakahinohino ke whakamau anga. Ke whakahinohino ki nau tolu he fika. He koe fika paka paureo koe ke lava ha whafonga o whai fika. Fika pacheti mo ngahi la mea ko ya tuku whakafonga ki tuku. Ka pau ka ke lava he whare ale he whakafofonga koe o reasoning o whakatatau ki atamai o tereketi tuku whakafofonga koe ki tuku. Ka oku fie mau ai pāti whakatemo kālati ko tokotoa pe koe pāti whakapolitikare tokotoa pe ke iai hanau ha ke nau retain hanau ha hanau loea ke ngawe mo teki nau tolo. Ke nau ogo ki whare area pe a moe lao ko fie mau ke awi ki whare area ko opinioni ai loya ke lava ke nau fight aki pe ke nau ogo ki whare area mo ngai mea katoa fika ko ke fotu e patseti ko loya o toton ke fai ene opinioni o toton lea ke ai mo tamata ko tamatau hitohi ai pati temokalati pe ko pati whakapolitikare ko toa pe pa ko patoa kropolo lolo alai balu pa mo patoa kropolo ofa ke masiva kuo pau ke iai ene loya pe kuo pau ke iai ene accountant e retain da kos o mai pila loya fe unga mo tamano o te ke o mai pila ai accountant ko pau ke ai ngo sino ko e ua e foi pat fa point kare ki mo abeto ki ha ai fai fili fale area i tau ka hau ko ia o ko atuai e fa no ko ni ka pau ko osma e mau loya pa ko fe fia ko palangi o te o fai hanu fakasio ha mau accountant ke lava ke o mai ke na fakata ke na ngau fa lu ku fua ki mea ke lelei ai fonua pe ko ongo lelei tonga ko tupe e a wat ki tongana ko ne mau mari a mulini mono set up ko tu uta a tupe tongana ko public investment ma ai tuku hausia kai kai to alu hataya ko le glaiseni kata ko tilila pe nga tonu ki fare ki palacio ko le kene afio te alo ave ne foi honorary tupe kon kogo os ai koni pa te hanga tonu pe o kore laiseni ai investment ko ai tupe ke kakai va veni au pito au no whakahoko ai tongi tupe i tongana ke ne hoko ko resources ai fonua whakaluku fua ke ngai mea katoa koe o teu ke whakahoko e fonua ke ne ngai development mo ne ngai langa fonua and I'm pretty sure I can do this pretty soon. Sai. Koe asenita whakaosi leva, ko whea koe tau asenita, ko pulia, koe ke lote asenita ke toi hoko ate. Sai. Ko osi lawe au ke mea whakangāwe mo mea koe oku. Ko ngā noen koe mea makehe, pa koe mea en koe toton ke mou maya mou mata, pea moe na e moe oku kotoa pe o na toi tae whakahoko.
He koutui ko mea mo toko lahi mai ho mo view mai, ice view mai. He taimini ko e. Mahalo kau eke ta mea he tau polkalama, kai ke ilo tae polkalama. Sai. Te utala noa ke foi mea pe taha ko ni, ke he fefine ko ni ko pilimi lose. Ko fefine lo yeni, na e whaere he ne tamai mo ne whae, ai fefine ko ni. Mo whanonga kau tala noa. Sai. Nā kutupu hake ko middle school ko i hapai, ko pule ako ko wholau mo e hau. Ko wholau mo e hau ko ia nai, whahau whae whatau mai kai whala mo mea katoa toto, mo wini ke totonga ke kuako. Nā ko hupe ko ako pau skolasipi aipe, he ku poto pilimi lose, o au mai ki lia hona skolasipi aipe. Sai. Ko pilimi lose, mo whanonga mai ki hen, ko pilimi lose, nai hau pilimi lose mei tonga o hau ki ela e. Na koe tohi mai e kakai mi LA koe ka te au hoku family na nau iloi koe lose. Pea ka pau koe ngai whihui koe na aku whai koe ane nai. O si tohi mai peho family lose. Tala mai iyo he mea katoa. Koe foi mea pena i kai. Ai foi mea koe koe ho whae tangata. O whakatontonu mai ka ayat ke tonu. Pa koe foi tonu en te waiato. Sai. Hapili mi lose na haupe me tonga hau ki LA, panai fefine, oi whamatalan, panai fefine whaka osi uf krem, sio koe mea mo tahai koe mo saloni, he koe whae koe me uf krem, however, ai uf krem, o ne hanga whakahu koe, o ke hoko ko security i mea, he ne he kautaha security, o ke hoko ko security, or whatever security i LA. Ka koe uf, sio koe mea mo tahai, he koe peho o ngo ia saloni, he koe mea koe na fuafua maua ho ngawe Amerikani, ko ho ngawe me make up whaka office. Pake alo ngawe ai. Sai. Ko taimi a koe na mo flat holai mo saya. And you know saya and Kati, I can make only one phone call to them. Because na aku ilo e ongo kita mai ki ko ni, he na ke iki hake, he pule ako ene tamai i he middle school ko apangai. Taimi na mo mahene mo saya. Taimi na mo mahene mo saya. Sai. O varpe ku ase hoki kete. O varpe ku ase hoki kete. Pa ko ka pau ke tala no ko ni ko haloi. O ko fia pa ko mawe au foi tohi pa ko mai me kato ke ta woti e ke fimo tau sio. Mo ngai fa mon ko to me he ngutu peno saya primlos. Pe mo sivikete. Mo le va sivi ko ki kete ko ase ko mata o lu amo. Fa ngai me ko ya. Mo le va sivi. Pa ko mogo sivi ko ya to ke ta. O pe ku mare to ke ta tal my congratulations. You will be a father pretty soon. Sai. Ko lolotonga ko ya o ku haplim los. Ko lolotonga ko ya te ke o sa wike fia. Pa pe ko wike tol pe ko wike fia pe ho mo mari. O wika ke mare sai o ne ilo le pe sai ai foi taimi ko e fai fa fa na mo taimi ko e fai foi kete. Kai ke. Mo mai ko mo ta fu wa ko asaya. Mo mai foi sivi ulaki pa mo te fokat ke ai foi sivi wa. Sai. Ko atu ko foi sivi wa pe mo mai o mai ki tua, pe te foke sai ai ke toke ta. Au leva sai ke toke ta e ke an. How old? Ko ha lo ho foi ta o foi ke te time ko ya. O ta ke toke ta ko wiki ono. Foi wiki ono ko ya ko ilo sai ya. Na te ke mo he mo ya pit foi amount ko wiki ono ko ya. Ko tau fenga foken ka kai ke moni, e ko ngai mia fa point kare ke tau fenga ke moni. Sai. O ilo sai ya kwai wikai. So, paka hau koe koe a mo foki mai koe ia, o ka matai peo no whakarieri aki koe. Pako ilo i lere aki fefine, na pick up e saia e fo ilore, e taimi koe ia, ilo i lere aki fefine na pick up koe saia e taimi koe ia, o li aki ai koe koe. Pako ki fefine koe na ui pe saia, o whakaori na ui pe saia ki fefine koe ia i tonga, na ui pe saia koe ne ki Mercedes. Ke sio, na ui e fefine koe ia e saia koe ne ki Mercedes. Kana ke alu ko ki ela o ke alu ko hu ko ke ofisi ko ki fefine ko ya o ke alu ko ke kape ko ki ai o talange ko pe ko hai o ni hanga fra wo wai ko pe hu masaya ko ne hu mai pe ko saya o ke tu ai pa ha le saya na fa ta te ko te o sente to e foi posi ai foi kape ko ka saya na fa ka te ko na teria na maulalo special hard talk hono pu aki atu ai foi kape ko saya na ai ko ka te ko pe ko ha ne ka te kere ka saya ai ka ke ta foki po tapakaki ake ha tapakaki ake malo hita.
Alu, kai ke lea mai. Pea mo palo pare mai pe o i koe pe ori aki koe. Ori aki koe, koe tupunga koe ha, koe ki Mercedes koe, na lau koe e ia koe ne whaui aki koe tonga. O ke sio ke pirimlosa ki ho whakauri asai. Whai hofo i kete. Whai ka hofo i kete os, mo os maawai ki moua, whai e wha ere, hanga kolo hi aki o whakaanti. Ko tala mai no family ka te au pirimlosa. Hanga kolo hi aki o family, o talange koe ne os ate hingoa mea kati, pia mosaia, o ke ui ka folau la. Ko folau na whakapapa na mo whae. Ke ui ka folau la. Haureva saya iloi. O iloi, o ne eke kakati. Pikoe mo ani na ne ala tu whakahingoa, tange kati, kai, ne kai ki o ala whakahingoa. Alu rewa he tai mino talaki ai o whemau ke, ai pia nau hingoa, o ai ui ake e tatamai. Pana ala lele pe katsi o ala tu whakahoko at ke hai. A tu whakahoko at ke wano mo andi pena na whitaula ki whia, o whakahoko at ke wano andi, o talate saya ke ui pia a mo hingoa, o ai ke ui aki a hingoa na tamai. Ka koe ha, ke osi puna whekoia tala ko whakaanti, na talat ke ai ke whakaingo. Ka sio holoi, o ku mate o se atumu o whakaanti holoi. Loi kua tai ke. So na kamata pe o loi au o ke reka, pa ku ke osi anga pe o hu a koe ke loi, pa ku ke whao ka whainga me a loi pe, koe ke kea koe kia. Sio? Sai, osi koe ia hao peha. Whare pe tamasi i peha. Whakapapau at pe ko sio sai ho tamsi pe te kia. Whakapapau whaare pe tamsi pe ave ki tonga. Na nofo pe sai mo ne masei te sia na me hofo pe me fia ka mo nofo mai pe me peleake. Na e kai ke more atai me sai e alo a ko ki tamsi. Hoko mai ho pango hoko mai ke fai ko mari. Fai ko mari ku ke lele osi al ke kainga ko sai mo me ko heni ke na o at ke fai lang langi ai mari ko ki tamsi. Peha. Kaya tahe aluatu. Kaya talate fimoto a iyo henai ha. Henai osi ta ofi saya ke waha wata me honau family ka o whatever pe ko ke anga ta mano. Penai da. Pe ke talange iyo ke o mai ka ate ta mano. Pena ke ave ta mano. Hala atata na ke falo pe koloa na kala ta mano yai. Ka ku ke ha ko tala noa ta noa pa anga ta mini. Tano pa ang to at hongu to tano e kilo mo me akat kato ko. O ka kilo e fusi. O ka kilo e fusi fo akia ha fu me tikita. O kilo homo mata ya hono ngawe I lose. Ke sio ko fatunga loi ko ia. He kai tanu e taha ia mo oni lose. Ko loi a ko loi fak atu. Pe tohi mai taha familia tala maka te tilila. O ku ke iloi ko mari ko uli pa ku ke iloi fa nga ulu ka uli ko ia ai e folau ko ulu ko folau ming hang ko ming ko uli o ke sio ki ai o ko uli a ko pa ko ke lota ke fa mamahi o ki tamasi pe ke uli ko tamasi no this is not folau is not part of this is just you being lost he ko uhinga ko elelo ko loi pe ka pau ko ke loi ke saya ko ulak tanga tape o ku kaila saya ho namu ha. Lo se, ma mari hifo. Ke lo yau. O koe ke sharp ma fang ko koe. Ka ke lo fanga fo I mea ko te to atu ko ate piri. E toto peo ate piri o ko au ke ne ngata a mamani. He kai te lava sai. Pea, porque puna mai mo fukie, o fua ke fukie ke family ko, o saya mo mea heni ko ngake alat ke mea. Pea mahina mai peko io akati e aluatu, ko uhinga ka ave tamano ka saya, ta ke laka leva ko, o fa tangi ke apiko ya ke tuku mai e ngafi ko apiko kie. Pa hono tuku mai peko kie ka te ko, ta ke ha leva toi e Facebook a. Na kai ha aso kie. O ke sio ko fatu tamaki, ko fe fine fatu tamaki la yo pito ko ia. Pa os pa ke ha ko tala mai ko CEO wano mea. Lo se. Ko CEO o fai aki a taha na e koa hono vae mo hono vaha me ahe lua ke ako night and day he uha mo la a he uha mo la a ko me ai a CEO ko qualification me lo ki ako o ko ke na nga fa tamai ako eliminate ke o te poto he lalanga ke wa ako ke blava ke ma o ha CEO o ko ka CEO e ka fala mo ngatu e ko mfe unha pe mo ko e ko hinga na ke school mutu ko ia ofa mai ta off
Ta ofi ho loi, ta ofi ho mea whamatala holo ke kakai, ta ofi ho anga posi, ho mō mahiki e maungahi viti o heni, tau ta utu pea te evita hiki e viti o heni, pea atu ke mō, hange ko waha mō iwi whaka energy, ha mō energy aki. Energy ake mea kovi, ku mō wanga he livi he double faces. He, la, mō wanga he livi he mō uikoia. Tuku lewa, he te toi hoko atau ke mea te lolota ngea lose, pea ilo he mamani e mea koe ke nau ilo koe taimini. He koa lose, tapu apitoia te ke te whai e mea koia, ke hanga whakamonuka aki, a e ku kau seniare a aku ke lea, ke ngahi ngoa e tamai mo e whae, hoku ngahi kāinga, mo e kakai una hoko ko kau taki chip. Ta patuku, papau ko whehia ke tau fuhu, tau whetau laki o fuhu. Patuku, ai mai shooting star CEO, e koe ke o pēha tau koe ha, o ta o tau koni, o koe seifi a koe haku lalo vae, o ko lava e au, wha o kia kilu, koe ke o pēha tau koe ha mō tolu, o mō mea o whai, ka mō whai ke mō oni. Patu wange, a mautolu e ke whai mau ngā wea mautolu. Pili mi lose ia. Salon mina. Salon di. Sa maka te au ka ore at kako. Ok, loi, o pehevo ke mamani a ko wirifia ia koe. Oh, kape e salon koe ke te lava rea mai. Kape ke te. Loni. O koe ke te lava rea atu, he koe uhinga ko sio ata peawia ke mental capability ko koe. Kai ke lava ko tali au ka taim ka tawhitau laki ka pate tatau agirea hange ko rea. Paka uksiot ka aku lotonga ke tui hofu peacemaker. I'm afraid na fai ko hanga ateki koe, pa fai o ke mate koe, pa tala ia ko au no hanga ai ko mate. He ko saloni o peacemaker. O peacemaker, koe mea ia o fefeka pe a saloni, he koe ka ha normal, a human being ia e fefeka pe. Ko ene fefeka he gune tui e fu mea physical peacemaker. Ko mea ke mo ilo ka inga. O te mo nofo whakawhetau ke whewhine, na ofa re pe ko si malo lo. E kone mate koe whaka ofa, hono whanau, he ne fu peacemaker. Ni tala mai peka te au. Nila, ko whiu he whenga pauli ke umoe, ko wia o ko tui au ke peacemaker. O sio, pa kone mo oni te ia, study peacemaker au ne hoko ia, ke ne hanga ia whakawhewheka kita. E hangi ko te follow koe, e ngai fwoi a kau koe kogu, physical koe ke blahi koe to fusino. O pehene tui whewhine, ai fu peacemaker. Kai mea taha, na ke hao hala ke maulaise ni pa ke alo pull out. Pa ke pull koe pa ke hao lau, hanga hake, e ngai ongo kovi koto ape, o whekau aki mo twist koe koho ngutu, o whekau aki mo laise ni ki a teri. Ko teri ko student ni o amanake osi hono PhD. O kui kai ke whemau e teria ke involve he ngahi mea kou ke whai he e kovia ke nea ko. He ko taimi kou alwai koe ke graduate, o ku awe nau ngahi historia nau tolgo ya, mo nau past experience ko ya, mo yanga nau nofai community, o whai aki e nau hono release e nau toke tā. He? Pa kui ke whemau e keri, e saloni, ka ke tik tipa ke ilo a teri high school uhen. Pahia taniela mo ne whae hono ai a teri na ped ke ole ako. Tuki pe take, tuki pe ke mate. He? Paku ke hanga ko wei, ai kakai koe koe te nau tā koe ke eho, i e whonuan, i e mea koe ia. Uke alo pull out, pa ke pehere wa koe, sio koe whewhine na ana koe a laiseni. Deli was just signing her name as an agent. Koe agent nia na ne hanga o whakawhone ngai application ai tupe, he kunga wena Deli. It's not only that o whai Deli. O whai Deli mau mea ke whamauanga. O whai Deli mau mea ke city. O whai Deli mau mea katoa outside the public. O oange kia ngawe koa ke ne whai, lolotonga ne taimi o ki ofisinia, teu ene upepa ke ne polkama toke tā. So o ke hao lewa ko twist, o ko teri, pa mo ne tamai, pa mo ha o ana, a lai sen ko tupe. Ko tupe na kapana ke te klik moa pe PDF, pe ku ke iloi, pe ne kai te ke iloi, ko ne whalao mai a foi lai seni ho kui ngoa saloni, ko mea ako. E kai ki ala tahe ke eke ha mea ka teri, e koe ki ha palparema a teri mo a taha, pe ku kawa te, teri, ko ma document katoa, ko teri o help, hono fill out ko toki kamata pe ngawe i Sanuari. Ha, uhinga ko ke alo a whai ngā loi ko ia. He? O tala mai ko shooting star ko mate. Pe tala mai ko shooting star ko kai ke toi lere, pa ko ke talange kakai ko nau tona na osvahe, he wike ua ko osigu ngata hai pe. O ko ke talange ko e ha mo e ha. Ko ha uhinga o ke whaia tala noa ke tupe, o te eke ke laisene shooting star, o ke antata table pe shooting star, o ke whaia mea tai whakalao e whonuan.
Ha mea ku ke alu e ko ai mea le rei ke COVID. Pea koe taha, saloni. O ke lau koe ke ulea atu, o koe ke ulea atu he ko uhinga, he ko ungo e au ko ulea atu. I turn and walk away doesn't mean o ke maloi ko iau. That mean I'm getting tired ho whahinga trash ko ke whai a koe ke kakai. Ka ui kai ke toi ha mental capability au atamai ke toi iloi o te hato le rei o sayange. Kai. Koe ke toi pego ka le pego ko foi le rei pe ke kui kakai ka ke kape iau. Kui kakai ka ke kape. O ke pehe mau vale kape i kai. Ka weha mau whanau. Weha mau whangatunga ane. Uwaiha, uwai mau tamai, uwai mau fae, na wako naki mau tolu. Sio kokoe, na ke au peki ten vau maria hai. Maria hoki to fefine, hoki tunga ane, hoki nismo ya, ke alo kape e maria tunga ane. Ko sio kokoe, ko leu mawhana, mo tatau tope mo bilimlosa. Wai ke toi kehe. Mo tatau tope. Sio ko ho kovi, o mai a fua o whanau. O ke sio ko ki tahine loya, kua. Ko hai mea ko hoko ki ai. Ikai ko ki tahine o ha. O fai nganga ta tau ke ne whamamahi ko, ka koe ha. Koe o atu ke whamamahi ko, he koe mamahi e fia kakai o ke hanga ai. Alu, o whenga hongutu ke whama apo ke rea ake mea mo oni, pa ke alu o whenga ke tuku o hanga o ayo whakahuke ho wala he Facebook ake sio mai kai kakai tangata o ase atu hoalanga tetea kana whai nga palaku tangata pa ke hanga whai tai ha moea o tok senta kai holo alo whenga ke tuku hanga ko ia he ko oanga ko ia mo whamamahi ko ia whai ko ia e fua katoa pe o whanau mark my word tonight o hoko atu. Tuku o rea ko ke tupe, he kai te ke lava ko tamate tupe, mo ngai whamatala loi ko ke whai ko ka esteri, tuku au pitoia. Tuku au pitoia he koe ke, ne kai te ke oso high school. Ke kakapa ke toke tā he na ke oso high school, pa ko tala noa poto ke kau toke tā, he na ke lue he milestone ko ia, na ke lue he mamahi ko ia, na ke ako pa na ke he ngai mamahi ko ia, hala ke au ki ai. Alupo ai pe o ngata pe he mea ko ke ngata ai. Pa tu ko fia kovi mo palafu mo pralifulo. Tia kau. Tu ke urea whaka ose te koe. Na e ane fe ia, pe na e whakaku, ho ta utu pe he, sio ko whakarieria, o skamata pe o whakarieria ho hau gien, he ngahi polo kalama. He ko hau pe gien ku ke osi, teu ke rea, ke alorea ke kakai. Fie ha. O ke kore mai telefoni ke hao live ya na tau fiu mari mea koia ke ona to fai mea koia e ke hao kaka tu ake ke tu he platform ke iloa koia i he telefoni al pe live o telefoni so ke ngai mea ka to ko na ke fai o si ma ngai ta no mi LA ho hanga manu ki ake ko tupe oku loi tupe ko pe rolo na fa ha tu na ia he foi tupe nima na ka ke totongi ha ko foi tupe val ha ko foi tupe ngo ful ko Silini ka toka ko reduplicate. E ko sta pe to ko ta ko na ni hanga totongi o tupe ka fia, o ne totongi o tupe. Ke hau ke ko vaho e mea. Ko hau ko ke hanga ate ka fia, he mea ko ya ko loye mea ko ya. Hau ko ke ate kia. Ko ko pe na ke talano ke kakai ko na warehouse, ko ko sba ko hiva mano. Ko pe ia. Na ke fai tano ko ya. Ko pe na ke ala he kilu o hau ki ni. Ka ke hao ta utu ho hike video o ke alo tufaki ho o whakarieria. Ia ko ita he mea talate whiau ka koe, he ko haloi ia. Ita he mea o kuloi hange ko mea ko whamatala ho ngutu. O koe ke pura whiau ka mea whapepa heni, o koe ke pura whiau ka mea whapaanga heni, o koe ke ala whiau ka mea whapaanga heni, o koe ke tokanga e whiau he, o koe ke advice whiau ka teau, o koe ke whai e whiau mea katoa koe, o koe ke lohi a ki ka whiau. O koe ke loi ai. Loi ko lahi apita. Ko mau heni. Teu aluatu au. Teu aluatu au mo silini. Ke vahe koe ke kau investa koe a koe. Teu aluatu au uye kau tak chepta koe a sore kina. Pea ke uye kakai koe ia. Ke mau whakataha ki ai without you. I don't need you anymore. Alu o whai o ngā wea te koe pe. Alu. Wai tolo maka mai ka mau tolo.
Ko osi lai sini mau ngawe ma telefon wa koni. Yes o koe liability. Ko pau ke totongi. Pa ko ho tala noa ke lulu o ke pehe ke kakai ke nau tana ke nau silini ke nau toki o whatawa nau mea lere. Ke tahana ke paanga te au he ea o paanga mano whakaku e mate e ke lava kume ane mea lere fo ou. Ko lulu ai Kropolo o koutou i tau ia ho toi hau ko ke hanga ko whakasisi. Ko lulu ai kropolo e tuku e ne pare wanima e pare ni manoa. Ke ilo ia. O koe ki o mahi kakaya nau paanga ke totonga. That's a fundraise of race he organization ni ke whai aki e ni ngahi ngāwe. O koe ke kau koe ai. And we are allow he whanua ko ni ke mau whai e ngai fundraise ko ia. Even AXA grant ke pure anga ke whai ake ngāwe ko ni. We are allowed to do that. He mau legal entity e whanua ko ni. Hao hinga hao ke hao o tolo maka mai ke mau ngāwe. Kuke osi alu o vahe, mana ke vahe me tupe, na kai ke totongi. Pake hao oho holo fiha, toko fiha. Alo fiha hao mea, alo ngāwe hao mea, alo whao hao, investment, public investment ke tohoni aki ke kakai. He kou fia ka mo whao, ho mo ngai investment ni ke tokon ke kakai. Ka koe pango o mo, sio pe ka mo tolo. I kai ko ngoi pe kwa ke toi whae mano ko ke tai iri ko ke kamata ke tala COVID tupe. Ke COVID na tala atu erito na ke hau pe ko tau whaholo pe toa o kwa ke hau kwa ke erito fika koe nai whae to ki ta fika waki mo mea koe ni. Kai te ke ilo waha mea ki ai te evita. Ta awhi. Ta awhi ho nofo ke whakawhetau me ka whiau he kui kai ke lava tala koe loi e mea whamatala te whiau pa kwa ke lava tala koe loi a ui e ti chei koe na lau e whiau pa kwa ke lava tala koe loi ho live double faces mo kakai whewhine o kulaki pēha tu pē kakai ka te koe ke alo ai koe ke mau pa ke toki hau o langa ngā ue he koe langa ngā ue whai he kakai ha nge ko koe live in a double world hei kai successful ia. Pake tokanga poto o whaki koko whanau. Na hoko ato o loi mo sio kovi mo ngahi. Whaka aluma mo mea katoa ka awhare pe ko fall apart. Ale rei ko iau ate o tua ko whanau. You have to be careful. Pako kure ate na ako tatoto ka te koe. O more taimi o ke ule ate ka te koe. Kai ta awhi. E ka pate ke kei hoko ato no ateki. E ku kakai, mo kakai a ako, mo e ku mea koe a ako whai. You will become my enemy. Pai kai te lawa e koe iau. No way. He wikai te mau kau tua tau o taki pe ko in front kakai. O ko kore at ke tuku. Ta awhi. Alo langa ho ngawe, alo whao ho ngawe. Tuku mau mo waka mau tol ke mau whakau kau mo totong. Tuku mo mau ngawe ka mau tol ke mau whakau kau ke totong. Ko hai kovi mau whao e lulu. Me alere fo e nima. Pare pangan. Pare tahafi e nima noa. Ko hai no kovi mau whao e mea ko ia. Ke hea tala ute o mai pe kakai. Sio ke whainga political twist koe oku mendolo ai koho uto. Koe uhinga koe he koe te ke toi makataki ho hala, ho tae hala koe mano. Koe mea koe ke makataki. Koe ke hala polo kalama. Koe osi tonu polo kalama paku ilo ia everybody. Ka ke hau ta utu he o hiki e video ho o whakarieria. Ke sio ke whakarieria na ke whau. Ka whakailo e whea koe and I'm calling whiau ke call ke attorney ka akuia ha crown ke whakailo ai koe ho hiki a video ta e alau ka ta ke hiki video pe whakailo. Ko whiau ke ne whae mea koe ia. Pe ka au ki ai. Tau hopo o atu e tuku. Kaike, ko free maskatia ia. Pe mo polo kalama he poni pa ko tui na mao ha mea. Me tau polo kalama he poni pe tau wako me iai. Ai mea katoa na e whai kai tāno he po oni koe mo oni beia ko o mai o tuku at ke whunga tepire. O koe ke ukawa he politiki loi. Ka koe he whanga ki koling whakakata o ai ko hange mei loi ko whakakata beia ako. O koe kai ke ukawa he loi mo politiki loi o allergic au pitau e ki ai. Ko au ko whiwhini ke urea pe moni direct pe ko hau tu mai he te urea beia. Ko ia o ko talamonu at mo yanga ngāwe u tau whakahoko. Taka ia hato e mea. Te mau hataha ke ni hanga whamala ala me polkalama poni, you can call in, pe text mai ka te au, pe tohi mai ka te au, o talamonuat ke ngahi ngawe ko tau peo tau whakahoko, pe a moe lulu na te teo kon ke tau whakahoko, ehe kropolo, toi toloi ki hatou taha, lahe ngahi launga, whekau aki moe me alere motuanga, i certify vihe kolo, ko ia tutune polkalama, kropolo ke me alere fo u katoa, me alere koe nima. So, a musia hataha te ne wini aki hane tiki te pē taha hafu me alere o me alere fo o. Kaike?
Tau tau whae lulu koe a tau taha, o ke hoko ate ngai tuwha tikite, e ngai wheitu ko toa pe alki ai, New Zealand, ma Australia ko whamalo ate te moua, e ngai tikite nai o mai pa kei lere pe. Ka pau mo kei whie mau ha mo tikite whetu taki mai, o whata au pito ka koe le sieri, o whata au pito ka koe o whasia sao. O whasia sao, ko kamata, ke whakatoka a laiseni I New Zealand. It probably in a month from now, ku release e laiseni e tongi tupe I New Zealand, pai kai ke toia ha pūpū mua nge skapa I New Zealand, tene ala ka te koe, I ngāwe ke whakahoko, whakataha, mo hawa e pōtapa o ala kihena, ka koe whanau ku nau citizen I whonuana, and they are working on it right now. So I'm pretty sure you guys are in the good hand, e hoko at koe na e tupe, I hengai ngāwe mo whai ki New Zealand. Tala monu at ke kau whafofonga whalearea, au nau amanake nau whafofonga ia tonga, o amanake ke nau lesisita ke nau hoko koe whafofonga whonua, ko tala manua te te motol, no kamata e ni hono whamama e kakai, teu ke voti ko ia amanake nau whakahoko e November, ke ave kakai o tāu, ke lava ke nau hanga o vete, e ngai hai ko toi whonua, na e whai ako no hai he kau pālan ko ni. O whaatka te motol, and good night everyone. Good night.